Kapitan Inteng! Antuyan di soft drinks mo, Kapitan. Thank you, kagawad. Mabalintag reklamaw, kabayatan ti panagmerienda, Kapitan. Sino ti reklamo? Ni Kabadong. Na, anyat basol na ni pare Badong? Makitkitam day ta alad ta rubayan. Nadadaal ba't? Dinadaal ni Kabadong day ta idinabartag, Kapitan. Ha? Naglukon ni pare Badong. Agure ka, ada ebidensya, kagawad. Nakita ka mismo, Kapitan. Wala, sakti makamaw ko ni pare Badong. Sana nasaya, tinarabid na. Paray! Nay, si kamod gayam paray. Kumunag ka pa'y atag kapi ka. Ay, saan nakapay tigagara? Nay, anya ngay paray. Umay kula ibaga. Tarimaanam kumatialan ni kagawad ko ang adinadail mao, paray. Ha? Alad, awan magtiamok adinadail ko nga alad paray. Dinadail mo kano ti alad ni kagawad ko nang idinabartag ka. Ay, una yun paray. Sana pudno day ta. Ay, di ka nagrasyon, paray. Pudno ti bagbagak paray. Sana siyak tinang dadail iti alad na. Naira na lang siguro alim mabasak iti day nga aldaw. Ang may pasigurado, sana siyak tinang dadail iti alad na paray. Ay, di kan sumanaaw. Ingkakit din tarim na iti alad ni kagawad. No di mo tarim din. Siyak ti makalaban mao. Nakasaritam ni Kabadong, Kapitan. Ay, uwan. Nalpason kagawad. Imbagak mitlang kit dia at tarim na ti alad mo. Anyat ko na nangay. Kat kapilitan at tarim na Ay, agyaman ak nga rod, Kapitan. Ay, anyat kayat mo asidaan, tamang tudak. Isi ka ano anya titid mo? Sanak mat nga agpilpili. Sige, mang tudak nga rod iti 3 kilo abangos, Kapitan. Agyaman ak unay kagawad. Ay, naimas manantisidaan mi. Sa dino tinangalaam iti 3 kilo abangos. Intid mat ni kagawad ko nang dungaw. Ay, ilutom kit din. Apay nga inikan na ka. Anyat kayat asawahan ti inted nakan ka. Ay, ibagak man langan ta mga no agsilos ka. Intid ni kagawad ko nang gaputa sinulbar ko ti parikot na. Ay, saan anasayahat nga awatem no adda ited nakan ka? Apay kumaasaan kit na libre matin. No aramidam dayta, kasla nagpabayad kamot laengan. Saan ba ta? Saan kumat adinawat? Inton maminsan, di kan mangyaw awid iti kakastoy. No adda ited da, di mo alalaan. Nalawag, inteng. Nakalaba ka, untuya. Nasaya at mat nga raud. Tagluto akmatan iti sidaan ta. Aywan gayam, nasabat ko ni Kapitan Itay. Dito'y kadibalay tinagapuan na. Wayne, Anya nga'y timbaga na. tarimaanag ka no, di alad ni kagawad ko nang anadadail. Anya, apay ko mga ipatarimaan na kan ka. Saan mo't asika tinakadadaal? Ay, tsaka mo di na denggan ti palawag kaw. Makaungit pa'y kidi Gapo tamamirmiraot talaan, kasta? Ay, nyapay nga Amumait nga dati kwarta ni Kuanang. Kan adati koneksyon na. Siyempre, adati special treatment na. Ay, nagrigat lakit din ay ati agbalin a pobre. Uray saan mo abasol, si kalata tito duda. Ay, huwag nga rod Nyangay nga rod. Anusan ta pa'y lang Tawan mo't tilaban ta. Awan mo't ti koneksyon ta di barangay hall. Kan awan pa'y pulos makukwarta ta. Nagadumot tanda ta kawayan, tata ba daw? Wayne, kusay. Masadutang aminin at sumanublay. Ano nyaw? Tarimaanag ka no, ti alad ni Marikwanang, kusay. No, kasta. Pudno ada kayo, tinakadadaal, tata ba daw? Ay, naktanganak mo tayo. Hindi saan kumampay na kita. Amom, kusay. Napilitan naklaing, kaputa ang mabutangak. Ang mga nuan niya pa'y taramidan ni parinting kanyak.
Jak kaya ti may balaw, no ka? Ay, kailaban nyo kumatikarbangan nyo, tatabadong. Kumaa, ang kasano kumangay. Kat saan mo't akayat ni pare inting adenggan, ti palawag ka. Day takat tirigat na. Kaano aya, amaawan day ta special treatment para kadagiti babak nang. Pudno day ta ngayon bagam, kusep. At ti paborito ni pare inting kay. Uray nakabasol ka, nubak nang ka, okay lang kingkwa na. Ang no pobray, ay, pabainan na kapaya. Awan pa'y serbi na mo day ta, kapitan. Aw, usep. Apay ngay takalaang. Nasalaw ko ngamin ni tatabadong di tadalan. Iswa nagis-istorya kami, chip. Kanya ngay tinag-istoryaan niya. Isumagayam ti mang tartariman iti nadadahal nga alad ni kagawad ko, anang. Ay, nasayat ano kasta? Tapno da pakitangdanan na. Tangdan nga. Awan tangdan na, chip. Nasken lakan o atarimaanin na. Ta isukit nga ro ti papabasulan da ng dadahal iti alad. Anya? Deta tipod no, chip. Saan mo't ani tatabadong tinangdadal iti alad No kasta? Amom no sinaw? Nakita nga dalugan na ng bangga iti alad ni kagawad ko anang. Jakla na alat ti plate number na. Tadayumot tayo, sako nakita. Ay? Basta color white day alugan. Ngam no makitak manain, sigurado amay lasin ka. Ay, makainanak mo't langay. Nalpasan jay alat ni Marikwanak. Inton bigat, mapanakaw na jay bangkag, tatulungan ka. Ay, awanan ba daw? Anya ti awanan? Awanan. Kinanti manok ti mulataan na teng. Anya? Manok ni Marikwanang. Kay, ada na alam nga ebidensya. Ada. Pinitsurak. Dito, kitaom. Nan? Nay, huwag agpaisa. Ay, naskan nga reklamo tayo di barangay hall tuyang. Kasanungay, close mo't da Marikwanang ken kapitan. Kasanaw, no saan nga aksyonan ni kapitan ti parikot ta. Sana bali tadamot ti ebidensya ta. Napigsa day ta nga ebidensya, tuya. Kumusta paray? Nalpas ka din ti alad, gayong patarimaan ni Marikwanang. Nalpasan paray. Imayak mo dito'y barangay hall, takayat ko mo ti agreklamaw. Agreklamo ka? Sino nga ti reklamo, paray? Ni kagawad ko anang, paray. Dinadahil ti manok na tinatang amula may kanituyang kaw. Awan tinabati, paray. Ay, ada ebidensya. Ay, kitada, paray. Dahito'y tiladawan, paray. Kitam. Ay, wad. Ay, agure ka. Sigurado ka manok ni kagawad ko ng dagita. Ay, sigurado ka, paray. Ada nga ron ditan Ala. Bayab ta kasaritak to ni Marikwanang may papaniti day ta. Agyaman ako unay, paray. Nay, anya ti gagara, Maribanang. Umayak la makiinistoryakan ka, Maray. Ay, naimbaglaan nga saan kayo anapan iti garden niyaw. Saan taawan mo't aramitin mi ichay? Ket dagiti nateng amula yung ay. Awanon Maray. Kinan dagiti manok ni Marikwanang dagiti agtubtubo anateng me. Anya. Ay, imbagayo ka di ka ni Inteng, ti may papan iti dayta. Napan ni Badungkaw, ngam aging gaita, awan pa'y mo't aksyon ni Kapitan. Ay, sapay inut-utang milaang ti similya nga imula may. Ay, sos. Uray basit? Awan nagbate, Maray? Pulos, Maray. Uray jay similya lako matisukatan ni Marikwanang. Ay, huwin Rumbang lang asukatan na, no talaga adagiti manok natin ang dadahal iti mulayaw. Sapay nangina ti similya ita. Pudnot ako na Maray. Uray ni Badungkaw, agparikaw ta saan kami pa'y anakabayad iti utang may. Ang kastoy pa'y tinapasama. Anya ti ibagam, kapitan. Inreklamo na ka ni Pare Badong Maray. Apay ka no? Dinadahal ka no dagiti tarakan mo ang manok, tinatengda. Imposible, mat Ada yung pakita da aladawan na kanya.
Kaya't nangagsasarita tayo iji barangay haul. Ay, isan pa lang ay ta. Ibagam kan ni ka ba dong tabi siyak? Amok a kwarta laang mananti kayat dagita tao kanyak. Umayak man dito opisina, pare. Anya ti umay mo ibaga pare ba dong? Kumusta nga reklamo, pare? Ura yung similya lang ko matisukatan ni Mari Kwanang, pare. Inuutang mi nga minday jay. Sa pinagnina ti similya tinatangita. Aguray kay mat pare. Saan kami pa nagsarita ka ni kagawad ko anang? May sa alawas ang tinapalabas, pare. Basta aguray kay latta ka di. Apay nga akasta ka, pare. Idi ni Mari Kwanang abak nang kinopisyal tinagreklamaw. Awan pa iti may sangal daw. Inaksyon na madagusay. Na. Uray sana siya tinangdadali ti alad na. Inanusak at tinarimaan, pare. Itaada kami mo't kinituyang ko ang marigrigat laeng ti umay agreklamaw. Nagrigat mong aksyonan, pare. Na. Apay ka di akasta ka, pare. Di na kukwestiyonaran. Moktar aramidek pare. At damag-damagagkan ka, inteng. Anya day tadungaw. Idi paila na palabas nga aldaw akayat ko adamagan da itoy. Ang busy kamot nga may. Anya nga ron day ta. Inreklamo gayam damari tuyang ni Mari Kwanang. Nakadamagam iti day ta. Ni Mari tuyang. Awan. Ta dinadaal kano ti manok ni Marikwanang tinateng amulada. Kat, inaksyon ka din. Saan pa'y dungaw? Taur urayak nga ag-report ni kagawad ko ng iji barangay. Busy ka nupay. Anya, adayamot kasta. Ay makadlawa kun No ni Mari Kwanang tagreklamo, nagpartak ti aksyon mo. Ngam no dagiti marigrigat akas kada marituyang, kaslasaan mo akayat nga aksyonan. Ada paboritom Di ka man agin lalaing dita. Ah. Anya ko matiamumit. Ay, kita taadda ti programa ti may sa asikat asenador amang tultulong kadagiti nakakaase. Tapno magunudda ti hustisya apara kadakwada. Ay, amangan no isaw ti pagreklamuan da marito yang kan pari badong. Kat makitak tontiro pam iti social media. Na, aglulua kamutlat tandita badaw nan anu ka. Mas asyanak unay ti pagiktuya. Aglalo pa ita na amuak abak ng gayam tinangbangga iti alad ni Mari Kwanang. Ngamsyak ti pinabasol na. Asinaw tinangibagaken ka. Ni Kwaraw. Ay kat ibagam kin ni Kapitan Parikot tanto pa yun at nga dinadahil ti manok ni kagawad Kwanang. Ngaging gayta, kitsan pa anaksyonan. Hey, Uray siyak, maistresak ngagpampanunaw. naskay na makapanunod ta iti wagas. Tapno maaksyonan may ti parikot ta. Sana mabali na kastoy latan. Anya nga tano padasen tamet ti agreklamo iti programa ti may sa asenador. Programa ti may sa asenador. Wen, di ngay mang tultulong kadagiti mamirmiraaw. Adugayam tinatulungan na apadata ang mamirmiraaw. Wala kayo, Anggal. Apay. Napan nagreklamo da tataba daw kan na natuyang iti may sa asikat asenador. Daa. Wain, mapanda ka no ita. Kasla diyo kayat ngamin nga aksyonan ti parikot da. Ha? Kan may sa, sana ni tataba dong tinangdadali ti alad ni kagawad Kwanang. Ngam iswada agos ti pinabasol yaw. Nagturo din dagita dua. Ay, saan kayo ngagkasta-kasta, Angkal? Sikat ti kamalay. At dapay special treatment mau. Daa. Napigsa tao ti pagreklamuan da. Agsagana ka. Amangan no pa ikat da ka iti kinakapitan. Ni Kapitan, ti masabat ta. Tuya. Wan nga raw, kaslag dardaras mo. Nya nga tati ibagana. Ay, naimbag ta nasabat kayaw. Paray, maray. Anya ti ibagamaya, pare. Kaya't ko nga ibaga nga aksyon na kung ti parikot yung agasawa. Ibaga ka ni Mari Kwanang.
Tasukatan na ti similya tinatangyo dinadaal ti manok na. Kinsa adla data. Ibaga katangdanan na ka. Gapot at tinarimaan mao tinadadail nga alad. Nga oray saan asi ka tinang dadail. Amok na pabasol kala ang paray. Itaman pa'y, Kapitan. Pangaasiyo amaray. Paray. Di ko maituloy ti plano yung aramiday. Madadail tinagan ko. Pangaasiyo. Saan ada kami tinang dadail itinagan mo, paray? No di kay si kamot laeng. Ala, intan ba daw? Di mun kaasyan ni Kapitan. Tasipod pa'y iday. Awan ti kaasi na itikas kadata amarigrig at laeng. Naskan amaikan iti leksyon ni Kapitan. Ay na, Kapitan! Saan anasaya at tikasta nga aramid mo? Agbalin ka kumaapatas iti tulungan. Pobre man wenno baknang. Noan niya ti parikot da, rumbang laang nga aksyonan. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects June Rebutazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangat.